Sinlung Hills Council in Thlanvoi khatna November ninga neitura MNF party le HPC te antang dun dona MNF in seat saria candidate da in HPC le akai noi pol dang 10 seat nga a candidate anda don Vokchileng awanga state danga tanga voklak lu khapna thla dulani a rampon atanga laklu ero khap chun zom alani ti HN Veti Minister Dr. Kebe Chua anasoi Chibai ule tuna chanchin kim changzokin Sinlung Hills Council in Thlanvoi khatna November ninga neitura MNF party le HPC te antang dundona MNF in seat saria candidate da in HPC le akai noi pol dang 10 seat nga a candidate anda don MNF party hotu ta hne na tanga zonet thudon danin seat som pani omna Sinlung Hills Council a seat in semdan tur in remna an siam felto ang hian he in thlanna a chu tumte ta na ming pek lu thei hun top naktuk ralma in candidate tur te chuan an ming an pelut don ani heti lai hian Congress party chuan he in thlanna nei tur hi chu an tum thu an lo soi chiang to a tun haya Mizoram Pradesh Congress Committee Political Affairs Committee Thukhom chuan Sinlung Hills Council in Thlanpui masabertura hian HPC tengen na angin candidate chan pa siam lo ni seti in thutluk na lo siam to ma se HPC shrai tu tele MNF party te tho ho tuma anin dor le sia wangin candidate da hi anrel le ani ZPM Political Affairs Department chuan ahwam chunga an mi te chu andu anga malatorin thuneina apethunga Prism party ro chuan HPC party in candidate chan siam lo tur le an candidate te thlop tura an ngen angin candidate siam lo turin thutluk na an siam ti an lo puang to bokani State Election Commission in Rahman na asiam angin Sinlung Hills Council in Thlanna a chu tumte tan hian naktu thleng ming pek lu theiani a ming pek lu te zirtop nia endi kanianga in hnuk dok le du te tan kar le tho tran ni thleng hun honani ang in Thlanna hi November ninga a nei ani dona zingdar sari le tlaidar li in kara vote thla kanianga bial som pania vote la te chu bial thut mun zela chiar ngal turani in Thlanna fel fai nei thei tura in wat sa ina kal chomeka Aizawl District Magistrate chuan zandar som le zingdar ruk in kara te phalna nei lova aurin na man khapna thupek ati chwaka November ni atanga ninga tlaya vote thlak zo fel ani ma chuan state dang nena in rina le district dang nena in rina ram rikan khapna thupek ati chwa ka November ni thum tlaidar li nulama campaign khapna thupek ati chwak bokani Sinlung Hills Council in Thlanpui voi khatna hi ballot paper manga nei turani a bial sang sang som pahnia te hian vote nei mi sing ni zakwa som palian oma chungzinga singkhat zanga pakwa chumi pa anni a abak singkhat zali panga chu meichia anni nikum April ni a HPCD tele Mizoram Sarkar in remna angin Sinlung Hills Development Council chu Sinlung Hills Council a hlan kayani HN Veti Minister Dr. Kebe Chua an state danga tanga voklak lu khapna thla dulani a rampona tanga laklu ero khap chun zom alani ti asoi voina HN Veti Department na tho dan thlir let na a state danga tanga voklak lu khapna thla dulani thu hi asoya voknat na shileng do konga thataka department malak na toy on tu Sarkar Department sang Home Department Assam Rifles NGO tele zoram mi pui chunga lom thu soin Christmas hun pui mizoramin aman chautura voksa inda ilo na Mizorama alana satawangin state danga tanga voklak lu khapna chu thladul ri ani ati HN Veti Department quarterly review meeting hi HN Veti Secretary Pulal Thanpuya Sailawina Kaishwaya Director Dr. Marku Ngan an na tho dan le malak na te asoifia ani Chief Minister Puzoram Thangan maso na tluan tling nei turin mission thiam na le theina in ma ason tel atrulti asoi Institute of Advanced Studies in Education IASE Republic venga PhD le MPhil zirna hon na income vo ina neya thusoin Puzoram Thanga chuan zirna sangjok nei theina tura PhD le MPhil zirna honbel ani le pian phungarwal ban lote ta na chet ol samna tura lift da tharani chu lom omati thuasoya sarkar po in zirna le hrisel na lam angai poimo thusoyin ma po ala ani ati Puzoram Thanga chuan zirna chu ei mutura mishing wat saina pialama thiamna tak tak into a ma ni in ring tok mishing man tlak le tangkai cherchwana turani ati a Mizoramin masona ra bituk tura manro thatak anei
mipui chom zo khop ramzau le tha sikle sanwam arwa tui thanem takte chu tangkai taka mang tur chuan achunga cheng mishing ten tumru na le thanem ngai na nen an tho angai ti asoya rammaso na ta na an malak na a mithiam te chu thopuya aso mani PhD le MPhil zirna hon thara hian batch masabera PhD zirlai pasari le MPhil zirlai pali an oma hemirwal hian pian phungarwal ban lo te ta na chet vel na ol samna tur lift po chief minister hian ahong hala hi sarkar lai pui malak na sugamya bharat abhiyan noya social welfare department kaltlangin cheng noi somli pakhat sangthum le zani pasari senga siamani IASE hi kumsang khazakwa somsari panga khan Mizoram Institute of Education tia bultan ani a kumsang khazakwa somkwa pasari khan College of Teacher Education CTE a thlak ani a kumsang ni panga khan IASE a hlan kayani IASE Mizoram hi rampuma B.Ed zirtirna multimode program kalpui om chunani ZPM in nimin levo in khan kolasib le serchip district a fawang campaign be puyan thlaka heta hian khosang sang tho in mi puite hna ZPM mathlir an shilfia ZPM shrai tu te hi group pasaria in trenin anzinga group li chuan kolasib district a khosang sang an fangkwala aba group thum dang te chuan serchip district an tlo thungani kolasib district tlo tu te hian lungdai serkhan zanlon hortoki bil khothlir serkhan bagarota nisapuile saiphai inkara khopariate pangbalkon meidum bairabi buchang phaisen bukwan nei saihapuile vaireng te an tloa serchip district tlo tu te po in khosang sang darlong tungvel pulmoi khumtung baktong chingchip chhatlang serchip bungtlang keitrum thenzol kangmunle buangpuite an tloa hengan kalna khwa a hian ZPM policy toipui tu ten lodong songin mi puite chu ZPM mathlir le Mizoram tana malak an tumdan an shilfia ngal zelani ZPM shrai tu te hian va in khan kolasip serchip le thenzola press conference nein an malak tumdan an puanga heta hian ZPM shrai tu te chuan nikuma assembly in thlanpuya Mizoram mi puiten ZPM chu sarkar tir ngei an du ti alangni in alanga heti rwal hian ZPM chu multan tir mai ani awangle recognized party an lani lo awangin an thlenchin chu tondin hun hi aniria an laka be seina le rin na ngat tu mi tam tak anoma wangin ZPM chu zoram siam thatur le sarkar kalphung thar din turin ala beidong lova sangni somni pathuma assembly in thlanpui nei huna sarkar siam ngei turin anin bot sai mek ti mi puite shatir tura he fe chwa run pui hi bot sai an ni ti soin ZPM a be seina le rin na ngat tu te chu zam mai lova an malak na troi om chun zom zel turin an nge nani Bairabia MSU conference a Rorel Palaiten Mizoram Chalaite and Koltuber Mizoram Youth Commission tan budget head Shanda andu thu an pass Mizo Students Union in Kompuya Rorel Palaite hian MYC Summantur Grant in Aid apek thin chu andu khoplo thu soin budget head Shan Siamsak ani theinan MSU win malro seti an pasa sarkar zirna ina physical education instructor mu mal taka da vek ani theinan malakte college sang ten zirlai admission fee atanga sarkar revenue an chhun thin ti topa college ti masona tura manani theinana malakte zirna in sanga namlam le zai in zirtirna hun mu mal taksya mani theinana malakte an railbok dizana MSU conference honna in khom man puito sports minister puroba romoi roi te chuan ramri hum halle ven him konga political party ham thatna lak tuma beichi anilawa mizo anga chanrwal na turani ati a puroba romoi roi te hian zirlai te chu rui hlo laka fihlim turte hlo tlingtlaka thokrim turte in acha a zirlai te chu sarkar malak na te zirchang tura cha in thuron pek andu po in sarkar chu a in hong rengani ati Tripura tui ko camp paruka changa Mizoram khwale tui Mizorama shwaikir thokwana tho chomeka dodalna awma wangin mamit borsap Dr. Lal Rozaman amuna kalin sarkar malak dan ashilfia camp lianber naisin para camp nimina wantlang in khombot saya hian Dr. Lal Rozama chuan laglet nakal mek chutwang taka akal zel theinan Mizoram mile sa le du te chu tuma dang lova kaltir turle harsat na siam lo turin camp sanga om te chu angena tun naya tlangkhang mamit district a nu pa inti thiam lo na awanga twal thi na thleng chu
chi le chi emo nam thile mo ani lo thu soin laklet na tho mek nen in kai hnoina nei lawani ati a shwaikir nakal mek ti thwan op na na manglo turin ange na ni district borsap chan Mizoram mi le saron ho to te le laron le tur te chu thin lung taka an lo lom thu asoi bok Mamit SP po in Mizoram mi le sa shwaikir na tho meka engma harsat na omlo turin ven him na kalpuya ni thossoya heti lai hian kem sang ayo te hian anma ni shwai le tur official te le motor te chuan kem chung ludri lo se an du thu soin central sarkara an thil phut tek chu ti hlotlin photani lo chuan Mizoram let an du lo thon soyani Mizoram khwale tui lunglei le Mamit district chunga shwaile to te chu engma harsat na nei lovin an om leilok na tur temporary shelter an khosameka an ma ni chomdol na tur tranpuina om theite po borsap ten an lo hlan to ani Tunhaya Parliament Rorel Kalphung Zirtura Sarkari na tir journalist le INPR officer Chen Khat Chuvo In Khan Assembly Deputy Speaker Pularin Omanakoma rotna an thlente ti hlotlin dan ngai to ani tur thuasoi anin komna a Pularin Omachuan mipui Rorel na democracia journalist chu din mun poimo taklwa tu anni ti soin political party sangin ding changber ni tuma anin be inakara po mipui ma a thu puangzar tu anni a hemi konga an malak na a thudik le rin tlak chau puangzar tu ra tanan la ke ro angai hle a an za omna chu midang hum him tur ni lavin an ma ni tho chwa tur ani ti an sha tanga ya ni ati hetai hian INPR Deputy Director PK Vanel Sangi le NGA General Secretary Puzo Mingmoyan Parliament Kalphung Anjir Chiandan and Soya he training at Telten Parliament Kalphung Mizoram Chunzom ve Thil Tra Shang nia Anshat Rotna Antlena Chungzinga Chuan accredited journalist de assembly session laya pas Shanpa Siam Ngai to lava ankart mga lutir phalsak rotna chu INPR department nen in Berona ati hlotlindan ngai to ani tur thu Deputy Speaker Chuan Asoyani Deputy Speaker Choi Omtu Assembly Secretary Puis Arzo Khuma po in Parliament anti thin ang thovin assembly in library changtlung tak aneya MLA te man tangkai tur man ro sang chop ania library hian district council hun laya tanga house rorele member te thu soi sang chu enlet theya chop chwa vek ni in hi assembly secretariat website a po adu apiang en theitura tar chwani thu soin Rorel laya MLA te puiturin research and reference section po siam plum mekani a hei hi thok tu indai lo na awangin chak taka bo zui thei ani ri lo thu puesar zo khuma chuana soyani puanto angin information and public relations department chuan September ni somni panga atanga ni somni pasari chungkhan parliament Rorel Kalphung Zir turin journalist sompanga le INPR officer panga atira hengmi te hian Lok Sabha Secretariat of Parliamentary Research and Training Institute for Democracies in Parliament Rorel Kalphung Shang Anjir tirani Mizoram Pradesh Congress Committee in Health Minister Dr. Arla Thangliana chu thudik tok lo manga mipui shwai swal tuma anpu thuchwa ansiama MPCC chuan thotrania Dr. Arla Thanglianan MNF party office thuwa soina healthcare scheme sum cheng vai bel chaza som nga chuang lai man lawala omle hemi chungchang he congress sarkarin kumsom chunga ashelo anga asoi chu thudik lawani ti soin healthcare scheme sum cheng vai bel chaza som nga chuang anga asoi he healthcare sum bompuyatan Mizoram Sarkarin Asian Development Bank atanga ahmo bank shanga pungtam tak nei tura finance department ina da ani antia hi kumtina Sarkarin sum tam tak asen bel rengai lova healthcare scheme akal theina na ruahman na fing takani anti MNF sarkar massa katlak don nai kumchang ni pariat April ni khat khan Mizoram State Healthcare Scheme MSHCS hi cheng vai bel chesomnga abultan ania MSHCS enkol turin Mizoram State Health Society po din ngal ni in Chief Minister chu chairman ania Mase khati laya Health Minister puartlang ming thanga khan afate mingin Bajaj Alliance cheng vai bel chesom lai chu Fortune Plus policy nwaya aming tum tu Health Minister fate lok theina turin annual premium angin ada a heiwang hian MSHCS kha ani tur angin akal theita lo nia soin kumsak ni paria December ra Congress kai trai sarkar thara lo pian khan kumbi thlia neya Bajaj Alliance poisa hida ani awangin du angin MSHCS kalphung thalo kha
an siam rem lok theilawa putlang ming thanga fanu te minga Bajaj Allianz poisada ani lai khan damlo medical bill thelu ten har satna antok na sem ema sarkar kumsang ni som pakhat chunga bill tang chu bill thelu zong atanga za asom thum panga atling hial ti soin Congress sarkar khan MSHCS kalphung hi siam tha in Asian Development Bank atanga suma mo cheng vai bel cheza som pasari point pariat bial le healthcare sum manbang avain cheng vai bel cheza somli pakwa point paruk chu kumsang ni som pakhat atangin MSHCS sumbom pui corpus fund data na da ta a hemi sum pe pun na hi finance department kota da ni in anni lamin bank sang palia apung tam thei turin minister laina naite lokpui thei big lo turin an kalpui ni in an soi hetiang ani meklaya health minister Dr. Arel Thanglian an thudik tok lo manga thu a the dar chu mipui shwai swal tumna ani awangin kaushan upa rongbol tu ti atana moi lo hle nia an sha thu MPCC chuan an soyani Rampum huwa pa final le thiang hlim na konga malak na kal chhome ka Mizoram chu mission claim na state te zinga pakhat na ani PhD department Mizoram chuan thingtlang hun sang tuamin final be pui hi an thlak chhome ka Ministry of Jal Shakti noya ram chung state sang te final konga an din hun endik turin tom ngai po sang le IPSOS Research Private Limited te roi ani a September thla khan thingtlang khofai endik na thokin Mizoram chu ram chung state le UT te nau zinga pakhat na ani faina endik dan hi chini ramchunga state le UT te nau le state liana te thenani a mishing noi som thum chin chung lam chena chu state liana da ani a noi som noi lam omna chu state le UT te na wa da anni state le UT te nau som pathum a oma chung zinga chuan Mizoram chu pakhat na ani Sports Minister Purabat Romoi Roite in Zopaya MZP ten chol buk sak antum na mun atlo sarkar thu chwa tar landanin Purabat Romoi Roite hian ramria IR police duty te chu sakhwana inza sak chunga waisen le rin om taka ramri ven him na thok zel turin acha ani Sports Minister hian Kolasip side na Regional Sports Training Center a football ground phullempha mek a enfia boka phullempha chu kumin December thla a hon thei tura zo man tum turin thok tu te ashila Training Center Azirlai Subroto International Football Tournament 2019 Under 14 na champion team te komin an hlotlin na chu chhuano mati thu ashilani Minister hian Konpuya Boys Hockey Academy le hockey ground te atlo bokani Tourism Minister ni bok Purabat Romoi Roite hian Kolasip Tourist Lodge pot lo in building chu athat tok lo awangin sakthat dan tur ngai to ani tur thuasoi Minister hi Dr. K Pachunga MLA in atroi omani Art and Culture Minister Puarla Zirlian and Rayek MZP sub headquarters bot sai Zirlai hlotling te choi moina in khomman puin Zirlai te chu mizo nun phung choi kang tu ni turin asom Art and Culture Minister chuan politics atang ringot chuan nam hum hal ahar sat changa om thina sarkar enkol tu sarkar na thok poi mo china nam mangai mi an tamle zwalanga yani ati a Zirlai te chu tiang mi ni tura in bot sai turin acha ani BJP Mizoram Pradesh in State Executive Meeting and Nate to BJP National General Secretary Ramadha Fan Ahman Pui BJP Mizoram Pradesh Hian Voin Khan Zarkota Hotel Regency Conference Hall la State Executive Meeting hi anneya hein Komi State General Secretary Puvandal Muakan Kaishwayin President Professor JV Lunan in Lomna Thuasoya BJP Mizoram Pradesh in Resolution Patni Political Resolution le Economic Resolution asiam chu lungrwal takin an pomani Kom Namhan Puitu BJP National General Secretary Ram Madhav Chuan Marchak Biala Party Chen Khatle Tlomai Polten Articles Athum Somsari Noi Bawani Avanga Articles Athum Somsari Pakhat Khoitel Tora Ngai Dan An Nei Chu Thudik Lawani Ati A Articles Athum Somsari Pakhat Khoidang Lam Ani Lautur Thole Prime Minister le Union Home Minister Po in An Lo Soi Thoti Asoi Hein Khoma Hian Nagaland Deputy Chief Minister Y Patton Nagaland BJP President Temjen Imna Po in Thwan Soibok BJP Mizoram Pradesh hian Nimin Tlai Khan Gandhi Sankalp Yatra Pualin Aizola Kongan Zoa Nampa Mahatma Gandhi Lima Zana Pangparanda a Hemino hian Chief Minister Puzoram Thanga an Kombok
zirlai no pangten cha chuna thlai thiang hlim le tharlam an ei theina tora Longtlai district chunga malakna kan school kan huan ti malakna kalpui meka vo in khan Longtlai RD block huam chunga mi tetan Longtlai training board chayani kan school kan huan ti hi Longtlai borsap malakna a bultan ani a zirna in chevel mun ola chuktua huan siamin thlai chi sang chin ani a chung thlai ra te chu naupang cha chhun me a siam thin ani training a hian Longtlai BDO pulel rem rota sai lo chuan kan school kan huan ti malakna chu naupang ten cha tha an ei theina tur ani pia lama na tho an thiam pha na tur le mani in to del tura bulan tran na ani ati Longtlai RD block huam chunga zirtir tu le anganwari worker kalkhom te chu mithiam ten thlai chin na na leilung bwa chai dan le thlai en kol dan te anzir tira thlai en kol na tur lei tha sem ngalani na thiala faina hapta kharna in khom bwat sayani a hapta pwala in elna chi sang ti tha te ne na lom man semani kharna in khom nei ma hian na thial mar lam le chim lam kong pui dunga bol hlo te chu mi pui ten char fain bazar ko na anin to khoma na thial BDO sanitation task force chairman ni bok puich lalram liana MCS kai shwain faina hapta sangni som pakwa kharna in khom nei chhun zomani khwalian na thial district board sap puwandal moya chuan rampum hua pa faina be pui thlakna Swachh Bharat kalpui ani mapo in Mizoram chuan faina be pui hi alo thlak tan to ti asoya faina nun pui to ni theu torin mi puite asomani zirna in sarkar pisa restaurant le veng fai in elna ati thate hna borsap hian lom manahlan ngalani NPC party in Tripura om mek tui kuk te chu an du thlan na nge ya Tripura a om hlen tura an du sak thon soi thu chwa an siama NPC hian tui kuk ten Mizorama an du thala an khosak theina tura thil phut sang an nei chu Mizo nam le sa khota na him lo thei takani awangin engti kong ma a ti hlotlin chi nia an ngai lo thon soya tuna tui kuk te Mizorama shwaikir me ka po hian Mizoram sarkar chu central sarkar mit mei veng lo tur le Mizo nam le sa kho himna ngai poimo zok chunga waisen taka malaturin an phutani Bonsai Association of Mizoram Bwatsai Bonsai Show 2019 nithum o tur chu Aizol Club Parka voina tangkhan tanani Bonsai Show hi Professor F Lalnun Moya MLA ina honga honna in khomi an president pulal biak dikana kai shwayani show a hian bonsai za somni pathum pho chwa ani a heng bonsai te hi small medium le large category ya then ani a small category ya loman pakhat na chu lalchan hima mission veng thlangin adonga medium category ya sakor tui chhun mi zo sang lianan loman pakhat na adonga large category ya chan mari mi lalpar moin loman pakhat na adonga ni he bonsai show nei chung hian bonsai le bonsai a siam chi thing chi sang te man tlom zo ka hral chwa ngalani tun thlani ni atanga man tran faina hapta kharna in khom vo in khan khozola ne ani a faina hapta man chunga in elna bwat sayati thate ne na lom man sem chwa ani khozol SDO sadar PSD lelven sangi kai shwai hapta kharna in khoma hian khozol district board sap puh lian zelale SP PPC lal chunglura ten thon soya faina hapta pwala essay writing competition slogan writing competition school fai in elna hotel restaurant tea stall fai in elna office fai in elna veng fai in elna le extempore speech competition bot sayati thate nena lom man semani Zote South Khwa in Serchip District a beti ran ni chu in khan khotlang in anlom alom na in khom Zote South Community Hall ane hi an kho VCP pupi elrin omana kai shwaya aman puito Chief Minister Advisor Pusila Ramzawa chuan Sarkar Flagship Program SEDP manga malak tura fapatlan bo anga poisa in peringot lovin roman na fel taknwaya an hlotlin pui ngai tur thlir chunga kalpui tumani ti asoya mipui sarkar din antum na konga party in thlarna le kalphung hlui chom antum loti asoi chonhulam in khom chubial to MLA MYC chairman ni bok Dr Vanlal Chanpuyan Ahman Puya Zote South Khwa in andu ange ya Serchip District a beti ran ni chu alompui thole a theina anga Zote South khotlang mason nan theitop chwa zela tum thwas soyani wanto angin tun naya Mizoram Sarkar Council of Ministers thukhom chuan tun ma a lunglei district a om thin Zote South chu Serchip district a om RM ti ani
Aizawl East District Pentecostal Youth Department Environment Committee in Environment Humhal Chungchang Zirhona Bongkon UPC Kaushan Hola Nizan Khan Anbuatsai Environment Awareness Campaign Hian ASEP President Pukelal Mwansang an Zirtir na pe in Kaushan Huangchunga Environment Committee dina malakani chulom omati thwassoya mishing dam khochwa na tura nung chale thingle maute poimo dante asoifia ane environment humhal na lam hoi slogan in phwat siaka ti thate hena lomman hlananni vo in khana zola kholum library celsius degree somni pasari point pasari ani a avo library degree som pakwa ane hemi chung hian ro millimeter khat asurane naktuk ningania chuan kholum library celsius degree somni pariat vel avo library degree som pakwa vel ani rinane jingdar nga le minute som palia ni chhuaka nga tlaidar li le minute som nga pakwa a atlale ang naktuk ningani khian mizoram hun sangshanga ro sur tura rin ani a zirtop ni le inrin ni a te mun then khata sur tura rin ani bok Sinlung Hills Council in Thlanvoi khatna November ninga neitura MNF party le HPC te antang dun dona MNF in seat saria candidate da in HPC le akai noi pol dang 10 seat nga a candidate anda don Vokchileng awanga state danga tanga voklak lu khapna thla dulani a rampon atanga laklu ero khap chunzom alani ti HN Veti Minister Dr. Kebe Chua anasoi Khati zong kha chanchin thar kan puan thei chu ani